eja nyamishira eti no oba no obu nani chie kekana ana obu nani chie no na ujai enyom no to anase ujai de oye no we ujai to ade ni tu no nti o sha asese wodi natem etu no and o start say odi natem odi natem okay meka say eyabufuo na koma ai eyabufuo on say nipa bia ye nipa ebedu ba bia sabe ba bia obunfuo kura no wo be hia wo Palestine bia say Palestine no ebeye bibia obu befu ame yaka say wonye ebi say sabe nipa bia ye nipa wa asase we so me ka say bre bi ache papa bi me we fi ni position no gina platform bi so kasa no obi koye twea who say twea yeah twea na ni bufu ye ede Mike na to one man who say twea no say be ye yi wo kromu apa me fi say we ye nipa enti no yensusu say ye bebu no fo ewo ekwan bebre so say be anichie na ma anka e bia kasa de no so emma o hwe bible mu kura edu ba bia Paul edu ba bi no Paul bufu ye emma ka kire Galatians 3 say Galatians 4 amadwen ni adwuma amunity thank you edi abufu didi wo matam edu ba bia sofu obufu enyum tuni bufu soja ni bufu police ni oni pa bia bufu it is a way sofu okora na edu ba bia that's a ubukofu a obi say we are man of God we are man ansa na God na ebeka ho man ni wa adwuma eye na God no so wo na adwuma eye sani ya ka Jesus enka nkyela wa he hello de say we sakraman Yesu Kristo ebie na no ka kyele hello de say we sakraman the what sakraman no say wabɔ na su ta say we didn't attempt to the no last attempt didie ama hello de gira wono ne wanya so automatism atase acha no eti no onipa de sabe oye nipa eti no enu kwanse edu ba bi asabe mpredi asa wo so obi ye show ana obi eye bibi na wa hyeda ye se me kwa akoso nipa na hwe se de be ya amansan be ka ne ho asem amansan be boni dimbone sa de no so na enye ebi se lukufo homa no 17:1 ne se sinti di anso beba ba de na no so beba no ya omomodin se onu so obedue eti wo a enam oso no so a wo se da ye bo apaye kokeka sa no enye na menua na wo ka bibi asa na wo ka bibi se wo yoba ena wo yoba ananye wo na kan ye wada woroma I was saying say program here ma program 99 say some money na o consider say program your bad program now we say could do a bad term you get me it doesn't make sense to me yeah okay mate wase o but eno na make say sebe eye abufuo won say abufuo ba e woni ma bebra abufuo eye abufuo ba wan to bo ase asebe wo yele kura na ase bia wukunkura wo betumi de ade abo no e wo bra wo abufuo aba eti no abufuo de e woni pa bia so enti na bible say ye bunfu na emo ma ye ma wo wia enkoto so e me ye mfa nye bone eti me fi say ye abufuo say when the first time wa kogina ayisu a say bibibi sa esia na mebo ana ebi esida who say bi menti say bi esida ebi nsida enti ye abufuo enti abufuo no na ode ekoye say de ode ye ene ade enti no eja obe ne den ye mfa nche no ene ade but ya na edu ba bi a wo yoba no mum ye nya say kasa ne kan okromu ha yes ye nya say kasa ne kan ogana ha beto da bi a oba bi betuni ade bi ya negative ade ya de tie be ma bi okoye pe eno yoba but say ni pa na ebi e be ka so yoba nso no na no den na no ya onko akoka bia ye so yoba
mebu sam so be kira wo 9:13 Proverbs 9:13 waso oba bia so ye kwase bia so pekasa yes Proverbs 9:13 oba bi ye kwase bia pekasa bebre opekasa bebre dodo enya me enya so fukum Kumchacha enya na me kira Bible enya na me print here but say be in the context na no na maka no a straight content say content was say a straight oba bi okasa bebre gbogbogbogbogbogbo no da bi Bible says so oba no sebe ni tinisi ne kon so kwa eti edu ba bi a ya yemfa no korentu ba bi e wo one say I think say obi e condemn the minua king ni dinu ye den King Paluta. thank you obi a condemn the oye no but the oba ni so gina wona oye ye no e wo de ye mfa sebe ye ni so nko wo se ye be condemn Because oh yeah she sebe wagu anichie na obu ye no eno na akokọ so say commotion a di problem na ba eti na hu so obu anichie in the crowd say be obi you say you nipadom say be dobre nani na wani akoto nani ma how do you assume say on the wo na ka wonne no a eti ko gina platform ne so na wo gina wona no sebe o fa cha me ono so na dwe ni adwuma na wa ye de obeye no yasi bibi ankoka ya kan sen oh sa nyoma gbe omu tro sa nyoma omu nim gbe omu tro da be omu nim de on tro se bu mpacho you see unse ye ka asem a de ehu ni ye beka guy na nkasa no aba beka se gan no bu na ni chi o ba ye ehu sa de ehu ya ni se o ya eti na me ka se ye ka asem se na ti okay eti no sabi o ono so wo no e ma se sabi bibi na ha no ana ogira wa na bibi ankoso ansia menka bu mate wase e wo baabi se sebe so ogira ono na se ko tumi hye na ho so but edu baabi a obi tumi hye da ara ba ye obi gigefu obi na wagige wa na wa koyi ade bi kitwa bi se ena oyoba west na oba no esa me ono she has nothing to lose meba wona so manage you anga no we normal so ye wona so manage you oba na o Canada no the woman say ebre bi say me asole me bo bi deliverance sa me ye maba ofrin na ba yo masum do wa bo mo ma me asol dem wo deliverance no ana me so me ko me chi na me say we physical demon yes am so me shimu bi ma no come on yes demon bi on mo a onye mpaebo we physical o said that by so be hwe asom a disgrace it maba no free na bai baby a free bai ade so tro bai no fa so tro ko se wo akwantuo mu wo abrochire na wo send sika ko Ghana mama nkan for LenFi money transfer ema on say your dollar rate ni euros ni pounds say asay nemom se wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e wo soro pa kese dia amedofo LenFi eni ji se me wo ni say o your first transaction na o use the promo code and say referral code Bonah medofo o America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback. And I don't know more Europe, no Germany, Italy, France, and in important money so no. O your first transaction e €50 amount €15 cashback. And I don't know more UK so o your first £50 amount £10 cashback. And I say o America na opese wo ship onioma e de koma busuan for Ghana na wa mu no udi djuma bi na mo opese ode onioma ni free America e ko Ghana eni gi sama me de nam eye Box Oak Logistics omu ye door to door shipping company ufru ma kachom say enam TheBonahShow so ena oti omunka ombecha 10% discount ana ufri akwantum so na ko Ghana na obepe ba bia da e Kumasi a edin no eye ba kope Pcash Properties Pcash so ufru makachum say enam TheBonahShow so na ote omunka omonso omecha 10% discount